Hitihi White Secret Beauty and Skincare Center ahiin. Lam ka adi nga amasapen. Silmat School to Silmat Christian Hospital. Hititeni ka ahiin. Dingin Lighthouse to yung akinayin. Tukit le Sun Granite to yung akinayin. Tukit le Maruti Suzuki Arena atha. Hiti Maruti Showroom ta to yung hinkinay ahiye. Tu ahi le hitihi PRP treatment. PRP kiti chu ema blood ema on blood na ko na serum kila do a treatment ke ball in ball di hin hichi hin hile anesthetic cream kinu masa hin hichi anesthetic cream hi kinu a athu hineu khat all zep na dinga treatment chu neu khat comfortable deu na dinga ke ball hin hichi lo hung kinu a ating le treatment chu hung ki pan de hi je treatment chu hi a le face azong a ke ball thein hichi treatment hi ema on serum blood kila do a chukit le hair loss ai lo le hair fall ai lo ala baldness ti ho zong hair regrowth serum ki mang thein a hi wang hi chi hin ball ting le face adi hi ting le tube hi achum a umin alo ki hal ho a ki hal pi di ho chukit le hair loss ho a hin man di ting le a serum zong tube cho za chum hi in biotin zawa hung ki mang de hi in hi cho hi neu khat ga vel ha hu te PRP chu ipi ki sein ham ti a full form a iseya hi le platelet rich plasma akitiin hichi chu platelet rich plasma hi concentrated blood plasma blood thai jang laya ko na hu hihsak ma hele 3 to 5 times a platelet chu tamzo ila do tinga centrifuge ibol tinga hele a platelet rich plasma pen chu 3 to 5 times heart zo te tina hin ating le platelet rich plasma platelet ho hin a hi le hichi a hin growth factor tampi o min hichi growth factor tampi la a chu vascular endothelial growth factor chukit le platelet derived growth factor chukit le transforming growth factor ating la bioactive proteins choho chun skin rejuvenation a tampi a hin pan pizo hi je blood collection pen he le hon normally blood test ipi di tiang wa kila tabang bang hi in hichi vacuum mang cha ki bol hi in safety ki follow hi ji chun one syringe one patient tina hi in hichi vacuum hi imana hi le blood loss imacha umlo chukit le boina imacha umlo wa atiu ma ki henglut the chukit le ila do chai ting le hoi ta alo hu sek phate cha ki bola sek khu bol chai ting le hichi centrifuge sunga khu RPM en iman ding zat dung zuya chu ki fix a ting le minute som hoi ta alo chu i sek zo ting le blood to ki hala chu ting le minute som chu ki peya chu ting le chun a platelet rich plasma chu hung kila do hi je hi chi a hin PRP facial rejuvenation na hi le ema on plasma tile ema on mundanga treatment danga ho microneedling mai ibol ting le hun treatment na serum ki mang ho hi a hi le plant derived plasma ai lo ala plana patna kila do athil ho hung ki bol hi in chu processing thil tampi ki bola hung ki bol hi in chong chon e phat chom pi ben hi wanga hi chipa hi ting le ema sata akila do platelet a plasma cho hi ji chun ema ona kila do hi ji chun risk ima cha umlo facial rejuvenation adinga chu phapen kiti dingham hi in hi facial rejuvenation chu ki mang hi le plasma iti tawin platelet chu hi in chule hi chi hin ipi to am iti a hele ema collagen level hi nisa ithu na hi lawai le kum upat dung zoya chu degrade hi in hi chi collagen ho chu stimulate ki bola a cell migration uma chu ki le fine lines hi lawa hi le folds hi lawa le wrinkles ti ho a hi hung ki manga hi ya achukit le allergic reaction ti umlo ai le mi area zo se akimang thei kitile I khut hona sana jong chu rejuvenate I bol normal kimang the chi hu platelet rich plasma cho a plasma hu a blood RBC to hung ki hom khena a che ka laya hu rich plasma o min asang zep chunglanga kho hi le serum thing zep lang kho hi a hi le poor plasma akitin hi chong chu ki mang thei tho ai wanga chu a rich plasma lai ku growth factor tampi hi je a chu skin cells rejuvenation skin cells ho chu renew ibol nom je a chu hi cho hi ungki manga chu ki le growth factor tampi za hi je a chu healing yong chu adanga microneedling mai ki bol sanga chu healing yong faster chu ki le allergic reaction ti I ma cha umlo hi je
chukit le a side effect patient te hin a ball no ma ti a fillers injectable fillers a hilowa hile lo tampi medicated til tampi zang nunga a skin chu ipiham hydroquinone a hilowa le steroid tampi amat nunga sensitive a hi zo nungang chu cho a hi bol a hile healing nong chu faster a hi in chukit le a result zong chu faster a hi jawa chu ga se yu hintin skin hi hiti a ball pe na hi microchannel needles khu cartridge ke mang hi a hi le 12 pin cartridge min chukit le 36 cartridge pin so min 8 pin min chawa chu a skin problem dung zu ya chu pin hot ke mang hi in chukit le hi chi micro needles ho hin a micro channel open up a ball pe a hi cha hi serum ho hi infuse ki ball the a hi chi chu asunga ehon topical application mai sanga chu underneath the skin a chu hi chi ho hi lut zo a hi ti hi ja chu injectable zong a hi in very safe ating le microneedling a hu ki bol the hi plasma pigmentation chu ki le ni scar skin normal skin hi zong le rejuvenation a yong pang the chu ki le hair regrowth na follicle stimulating na yong ki mang the hi tu a chu a treatment hi bol ting la hin a needle hi a concentrate ama ho problem dung zoya acne scarring hi ting neu khat deep ze ma ke bolin chukit le rejuvenation hi lo le pigmentation ho chu hi a hi le very mild just a micro channel open up mana mai dinga ke bol hi je to a ho ke kap tho a hi in hi chi hi a pigmentation la ya hu 1 cm apart ti ho a ke kap thezin chukit le line falls ho nasolabial falls a hi lowa a hi le hoila ham scarring acne scar deep acne scar ho a yong khu hi chi hi injectable fillers tabanga yong ki mang the hi hi chi khu a rich plasma pen so hi in adang a pore plasma ho chu microchannel na ake manga to a hu a rich plasma pen hu infuse ki bof a procedure hi ni khat tabang su imai sanjong le azing athaya chu ta hi hung rejuvenate pai jeng hi ti a hi PRP treatment a hi in hi chi hi rejuvenation a hung ki bol de hi in to a blood draw de hi in cell rejuvenation hi vampire facial jong akiti in a hi wanga chu thisan chu pot te hi lowa le thisan ma de du te ting ti na om de po in hiti ezi chun facial kitile normal facial sanga chu neu khat deep zep tin a hi hi chi hi blood ipidinga ki mangham iti a hele blood hi four components a hi in red blood cells white blood cells plasma and platelets a kiti in tu a hi chi ho hi blood hi ki draw a hoi ta ki sek nga azo le centrifuge ki bola a plasma to platelet to red blood cell to cho hi hung ki hom phiana ki ho phian zo ting la chun a rich plasma kiti chu red blood cell to plasma ki ka neu lai ka a ho rich plasma tam ta ma hin hi cha growth factor tam pi o ma hin hi chu hi advanced tu lai skin care advanced dung zo ya chu hi chi ho hi hung ki podo hi in ting hi chi growth factor tam pi hin skin a dinga rejuvenation a ball pi thein chukit le collagen ho remodelate a bolin chukit le hichi therapy hi PRP kiti hi a benefit ho jong ga be within anti aging ayong akimangin chukit le scar acne scar ho ayong akimang kinin chukit le hyperpigmentation chukit le collagen remodeling ating le fine lines wrinkles chi ho ayong akimang kinin ating le na skin chu tighter ahilowa firmer ti yong kit thein chengle moisture retention skin got thut hoyong chu a skin rising jeng pha se a hi choding ang chu moisture retention ayong akimang thein skin tone ajong le texture ho jong ong hoi do zovin rejuvenate hong hi zovin chukit le na ham ti ho chi se ya hele neu khat chu anu mo chu uncomfortable ti ding bo hi in a hi wangin painful wang hilo hi to a blood kila do rich plasma hu to a rich plasma pen hu a red blood cell kom chena pen hu rich plasma hin hi cha growth factor se hu ke manga skin cells ho hi rejuvenate kin bol hi
to a hi mi hon question ado ho ti ho long se yu hitin I face adinga hoyam hoi ham ti ho zong hi mi hon ado a hi in chukit le PRP hin lasting hi am hilo ham ti yong chumin ado a hi in ating le side effect ham ti ho zong min mi lung op kai na khat mi lung the na khat cho hi ji chun so chuniau khat review ga bol hite side effect hi poi ti thehin awangin I redness skin chunga redness do atheding a hi le bruises neu khat injectable ai bol ting le chun bruises neu khat the ewang chu a week or so chu kit chi chai kit the hi chu kit le is PRP safe for the face PRP chu imaya dinga chu treatment ibol ting la safe hinam hiloham ti ho hi mi convincing lo ta mi omin hi cho at dinga chu hi le doctor izan ham khanin trial abol nunga safely proven US FDA proven khat hi ti chu is a do no movin chu kit le hi chi hi harmful hi am hiloham alo le kichat omam ti ho dinga wang chu side effect complication macha umlo I macha umlo kitile very rare 100 la 1 tabang bo long la ding hi ti chu iga sei do he PRP ibol ting le itabang thil avoid diu ham iti ala microneedling to thakat khat hi in ni tha ting le hot sour bath hi lowa hele alcoholic hi lowa hele beverage ti ho hi 2 days ibol masanga 2 days hi lo le ibol zawa 2 days so he avoid na hele complication nong poi ti ho chu ga sei do hintin chukit le a recovery time hi a hele microneedling to hung ki bang tho hi in recovery time wang hi mizo se a ki bang pon mi khen kha chu healing faster a omin ni khat ni ai lowa ale ni khat ka azong healing thei mi omin hiti ho chu hung ki bang point tin mizo se ading chukit le under eye eyes adinga hi PRP hi phachomam ti ho hi ivet ki na hele fine lines mi aging ahong ki patting la fine lines ho nomin hi cho adinga hu fine lines ho azong aphachumin hollowness kitile tongki ko ti ho long fillers ngai cho fillers bol thasi ho dingang cho ho hi a short format a short cut na cho bol the email se dark circle jong cho phung phachom hi ti ho chi sei no ma hi PRP hi whitening skin whitening azong phachomam ti hi mi tampi lunggel jong a hi in PRP hi aphatsom na ho hi skin whitening ayong aphatsomin chukit le hyperpigmentation ayong aphatsomin chukit le freckles ayong aphatsomin skin blemishes ating le burn wounds ho ayong aphatsomin chukit le forehead treatment under eyes dark circle ti ho PRP hin neu khat a brighten sa azoveti yong chu isei do hi a skin radiance neu khat han pe hi je achu email se achu phachuhung phachoma hi to hi PRP hair treatment PRP hi hair loss ayong akibol thein chikit le baldness hung pan aside langa mi no mei chu be se po in hair loss chu hitabang yong hin po in pechi ho nga lowa hile pasalwang chu baldness aside na hung ki pana tingle kaltowa crown area kitimaile alu chunga he atamzo apul hi chowa he ong ki pat til tingle hair fall chu bon cha apul thing sel nga a balding hi po in neu khat hair loss in he na patna ho bol the hi in hi chi PRP treatment na hi ibol ting le hair ra he ong hi ting le a tube a koi na yong chu zat chom hi in a centrifuge ki bol na process ki bol na chu a tube chu zat chom hi in hi chi chu biotin zaw wa ki bol hi in a chu ting le 1 cm apart ki ti a hi inject yong ki bol the chu kit le roller a ki bol the hi roller a jong chu infused ball the chukit le to eyes ho hi pidinga ki pi ham ti le a skin chu face a hi ting le topical anesthetic cream akinu thein hair a ha ong hi ting le ilu scalp a hin I samji hin I macha kinu thelo de chu namnes thelo de hi ja chu ana neu khat a all zep na dinga chu eyes ho chu hung ki manga eyes a chu ki des a neu khat anam ting le ki kap the hi to a hi chu hi a PRP a plasma pen hu hair growth na dinga hi hair growth na chu pangta ta ham ti ho chu neu khat ga ve ki no tin hair transplant to wang chun a result ki banglo de hin hi zong le option kitile ha loss wa lo a chai lo lai ha chai lo lai hi chi ho adinga chu hair regrowth atile a hair hi isei ting le sam hi stage thumin aki ho min I whole body a
hair ho hi khat cha stage ki bang hi pon hi anagen catagen telogen akitin hi cho hi I khat hi a hi le anagen hi la hair hi a root to kimat nalai ai a root to hoi ta connection uma growth ane hin catagen iti ting a root na ko na chni au khat hung ki hin kang apul thadinga hung ki ready telogen iti ting la chun apul ding mo nga hair follicles to ki khenta hi chi ho chu hung pul do jin iti a chu I whole body sunga hi isam ke o hi asaw ahung ki ba hello le chunga imu ho hi abon cha a life circle kho khat cha ki banglo hi chi ja chu ni kho khat na hundreds zakhat tabang hair fall kiti hi normal hi mi adinga ai wanga chu more than 100 ti ho bang chong hi ting le chun I pham action la pat the he tai ti na chu hi in chu kit le na lup ting le na hung jing ka na hung tho do atenga na pilo a chun hair is that no mam cha chun hair fall chu count the pham alert na thei chu pilo a hair chu izat an phazowam thio a hi ko na hi neu khat ka hair hi ni danga sangin apul dan he adi tapoi ti ho chuma do thein khat chu jing ka hung tho tinga I pilo I na khu cha khu ki he the hi a side effect chu be po in hi ji chu scalp a chu very deep ta injection ki bol hi lo ji chun ai wanga chu nalu leiwang chu neu khat no mo the procedure ipat zo ting le chun ipat pe na chu neu khat pe yong pe mai the a hi lo wa hi le neu khat aki kap na lai che chu neu khat na mai the chu ki le hair ho hi ipidinga ai ti ji a chu apul area chu crown area ki ti mai le alu lei achung luhu ki khu na don se ti tabang he hi jingin hi chu ho ka la hi hair fall ahung ki pat ting le tun velas hair ki ti tale a hair ho chu apul ai wanga analulei chu tolta ai wanga neu cha na hair ki a ai wanga la adang ho banga piling zo lo nalai ho se chu hi chu ho hair tabang ho adingang chu stimulation aphat na pha hi chi growth factor tampi zaw a hi ji a chu na hair chu asung langa chu a root ai wanga hung ke do pa chu hat zolo aji chu nang chu ipiham keratin a hilowa ala biotin deficiency aneu khat ana kha hi zong la hi che a zong chu hi chi hin a thopia stimulate a bola na hair a root pa chu a hing na lai a root pa chu hi chi pa chu tha na hin pia tun chang le I boluwa a hoi mo lai tang khulo hin the a zo kiting le har in the a hi le ahung hin do tabanga hu hair regrowth chu successful a hi thowin hi chi PRP se a phat chana I bola hi le jo chu iga he no hin tin hi chi hi tu a hi chi PRP hi face azong akibol thein face akibol cheng hong chu ama sa in isei tawin chu kit le hair loss ayong akibol thein hi chu ho kibol na ding hi tu hin white secret te hin hi chi hi atha newly launched hi in hiti is chun offer zong akikoyin face rejuvenation ho ahilowa ahile a course ho to hisap zo chun 5000 treatment per session a hi 5000 hi in ai wangin tu ta di hin tu pet hin newly launched offer ki koi chu le 4000 hi hair and face both ki bang tho hi aji chu athil lut ho zo se ki bang hi ji chun session khana chu sanga hi in percentage chu neu khat akikum sa in 4000 offer akikoy in hi chi ho hi het diwa ide yuwa hilowa ele hung do no mu imiau se chu consultation a uma hi le examination ko ma chu thil zo se chu ki bol the hi ji chun hinzonovin white secret beauty skin care